Louis Kuayu sama Lor Soifua. Good morning, good morning, good morning. Ua te tele foi timunga I le tai ao. Malor Soifua. Malo le lange ma. Talofa, talofa, talofa lafa. Morning Easter. Malo Soifua, malo lange ma. Rosalia. Malo laval Soifua. Jocelyn, hello, morning. Amayo toli nei tai ao. Wakasfia ya oko. Ya mga yari kimu le o koe whainga ruenga. Maya whakoi ngā kimu ya ngar koe ngar clock ina. Ma ngavalo hai le ai amase. Koe ngā sa kimu ya. Makua I pisa ya mapoloka le wala. Slow wale o ka vale. Malo Easter. Alaska, wow, Fafetai, thank you Easter Alaska. Le mea olo o sapo ele aisa mai le tai ao e o ile afi ia so uma o Alaska foi ngā ele ilo se kaimia le ilo se ao le ilo se po Aftai Rosalia Koi ngā songe e walava ya le vale kasi lunga le wala. Kimu mayanga po se yo o mangi kai misol. Faalo Kau lei loa kosu a faso. Faalo laui. Billy. Siona taleni. Faftai tele lava. Morning. Selamat pagi. Ya mga kuwali nguanga. Selamat pagi. Ole fa good morning ngai. Ya matau nei Malaysia. Siona Malo Soifua Faftai lawan mafutamai. Ya tatou patupatia ma Faftai la lo faranga leo le tua ile nei tai au matango fie. Ua tatou toe au lia mai fo ile nei tai au. Wa mai tau ya o tou ya timu matou ngā kimu mai a le vave au. Al makonga luenga e fai la non malai fa fol malai la kai au ngi ia le afu fo inga na luenga le so ngi nga le clock ina koe manga nga le clock ina koe manga va kamasau
no whainga ai o le o ku ua o ngā e koe wala au mea koe whainga luenga. To Chris Doc talo whalawa ma lor soifua Christmas mani e tele Christmasi ma na ia whongol palmeni angi sa au sol ma na ia whongol palmeni angi koe kuli foi lau koe ingai whafosol koe kuli foi lau papali whafosol seu ke le fika al whongo whekala ia li kuli anga fi koe kuli whange ia wafo ila ngā lea fo wafo ila ngā fia malos ia ole au es tato whasoa ai mo na whawhilo i atu ia mus mar whasoa ia pia ave taxi wa makangala wilo i whala au taxi ele nei tai a whau mātango fie tātou au lia mai whapopo ia so tātou ola e mua lava mea i matau tu sā ai sea ia ona ole atua lona alofa malona ngalilei ia e le tai ona muta lana pui ngai lunga e te tātou lana whanau ia o mātou nei o le whakoa whiala e le tai au ia la ngona e tino le malosi whawhawina ia au whatino ina o tātou tiutimo tātou whiau whatino i le aso ma le aso a ia taitonu lava le mawhawhau ia o lo tau whaitutusai tātou le alofa ma le anga lei o le atua le ato e tolu minute o na tale o le valu le tai ao i le aso lulu le nei aso se fulu marfitu o novema au e ka whewhe le kirisi maasie ua o mai ia vi ia i pera lofa malanga le o le atua tātou te tepa il whainga malanga a oka lea o tātou te manatua ai ia nai o tātou tangata la tau wale mawhai o na ulia mai le nei kirisimasi ia o lea a toi o na yaso ia o na tātou au lia atu lea o kirisimasi ai e le mauti noa e tātou meisua masi malouso whawhetai whawhauina tanielu whawhetai lava mafuta mai o lea ele i mauti noa lava ia kako ke au lia pe kau kuwaya ku fo i kisimasi ia paule mea ia tātou whai te lava e so se mea tātou ti whaia ele ngata e tātou ngaluenga e ia ngaluenga e aitua inga mea malo mea ua mea masingi tātou whai tete ia ele ngata ia o lau savali ele mai loa me tupu ia ele ngata ilea ia o lunga whaia awala tele ia ave malwhau tauta ke le au kala le rupe ke o laku so ase wafuru moi ia tātou te vi ia lavale atua ilana puipuinga paule mea tātou whai tete i nei te ua iaini pe whea tupu mai o tātou sauni atu i le whamana atuina so i fua mai o le tātou alii mo le tātou whaola siatingi vaiala ma lor so i fua ma lolange ma Miriama na mea vai o akanga nga fisod ele i levanga umara whasoa ngafi au ke vai aku comments for my mus kei lola wa kulila ko ingai fafo o faku sole ke ele yo ola ia ilau Jacob petalo malo ele yo ola ia ilau lau maka vai nga o kas ko kele vai ele sa kama vai lo ele sa ko inga Nei tātou ta mama tina matua o ama yo tole nei tai au ele ngalo lava o tau ta mama tina matua ila o tau tapo inga o le la o tau whamuli malu o tātou maota malawa e tāpua ila lo whaiva nai whanau ia lātou ngaruenga ia ai whapena fo'i ia le pa ia man mamalu o le ainga salevi au tau sunga i whawhea ngainga tau langi
ia ma tau whaletua manofalo. Ele ngalu lava o na mamoli atu le nganga whaaftai la o tau ngaluenga whita. Olo o tau tau suina pea le vai leola. Malo o tau ngapa tia I taimi uma maso uma ele malolo ai sea. Aua lava ni Ola Stele. Ni Ola Stele na i tātou tangata. Ia, malo whaaftai, malo talo mai le nei tau sanga mo I mātou. Ele masa salola o tau talo. Ana le ia o tau talo, ia. Ele o tātou lunga, ia. Ele sauma manu I o tātou wha moi moi ngā malawa e whai. Ele o tātou tūlata mai le whai unga nei tau sanga me sa kisimasi, ia. Ele ngata I la o tau ngā ruenga whai pea. Ia ai mai se fo, ia o talo mai ana I o tātou mātua mai Samoa. Ai mai se lava tātou nei olo ai tau malele. Ia awane sa ininga manuia mo na I tātou a inga I Samoa. Ia paunge o se kisimasi ua le alu ai whapenge ua Samoa fu kisimasi. Ia e wa e so. Ua la ngona whanoanoa. Ia e so ia. Pau lava o lau wala awina. Ia whaatino pea lau wala awina. Whaatino lau wala awina e tiute e foi taimi e ai foi. Fa yaso le ali a tono tau sanga fo. Ia. Maua se lau lau po se avanoa. E whauru maloa I loa. Alu lai Samoa. Au te langona toi pau lava lea o le taimi o le a o toi talanoa tuai le tūlanga lea o le YouTube wha malulu atu e le umis taimi. E le umis taimi o te ona po. Aluanga po o whaile unga luenga lea o le subscribe. I le lisi satu ina mai e le uso ya manatu lei. E whai ala o subscribe. Ma o maka mo whalongolongo e pokalame le usa manatu le. O alu lau subscribe e whai a mo kango e siaki ia I la tau ie leo te subscribe pai sole. O le mea maari e sole, o le mea leka, o le mea mo ia o kele o kinga inga e. O ke wa aia kuisi e kai se fulu subscribe ia subscribers. Kai se fulu 5. Asiaki aku channels. Le ai mangi videos. Le ai mangi videos sole. O kua ngaka ia nga o le whaakari kingi e subscribers. Ai le ainga luenga o whaia. Ele ainga luenga o whaia e le o iloa kere iloa po le almea le manga o e whailangi YouTube. Kapea so. Ngā ki ngā inga I koe ngaka ia e pe fōringa mai ngare kongi mai kusai mga veangare ngar kua sepungi ngukua ele singa luenga e whaia. E sa oi lo mana tu leike lo leo kausa lo me pese ika. Kausa me pese ika ri mo ia. Oisi o to tele oisi. O nai whana witi I la ua mai tau atu ai pea ma se tai se fulu tau sanga. Ia ore toa tele ala o ila tau sa o mai tau le lisi. Ia ua le panga umanga whai kako subscribe. Kako subscribe. Ia o ngofo ale mawhau whau sori. O kere ilo iai koe ngā kākangi. O le ale aunga. O le ale aunga o le latou wha moe I le YouTube. Au e fia kere kai e sosoangi tangata e tino lava ina ia le mea le mana o ila na YouTube. Al mea le ngoe vai aku le ingi videos. Ia le ai kai so le whapea se le. E vai whalei ari ia kako mea ari. E sa o ia le o ngā veanga le Samoa. Lenga maka ku Facebook. E ki ngā inga kakai o ngā ali ai sa o le se mea ai. Ki ngā inga subscribe. Ai vai atu le se ngalu ngai whaiawa pe ia ka ofiro. Ai whailo singa malolo whai singa moe. E siku e ale moe ngai lor ki ngā inga koe ngā kakai.
ele afu e ai fo isi tangata wa ke ia wa o koe ave esela ko subscribers o tele mai lo ia pola alma fuanga o anga pro e si aki ako subscribers koe kikia ongo afe valselau sa ongo afe fiku selau iwa fiku tole ele ileva ai ko si aki aku ongo afe fiku selau iwa kasi fa tole ko kelo ga kayo ko unsubscribe mai ia ele stulanga e fa no ai e talo sia pe a fai wa ko kele akanga ka fanga le lo subscribe ai le oni samoa ele mal malama ile tatonga ngana ia a tono le mafu anga tonu la vale na a tono le mafu anga tonu la vale na ua unsubscribe pai ona ele mal malama ile tatonga ngana ai talo sia ai afa pea o ila tou on tangata Samoa le asa tele tauti nga sa sa fai tu ai subscribe tu ai masosanya tu ai ia elangona fano no ai ile o tu ai nga meva pene o le ai tau tangata e pule lava na ia le ai tau tangata o te mana tu lava se tasia mafine sia o mai America sa message mai a te au ia ngai ua ngavili mai o se tina mana o mia se sosoani i langa YouTube ia sa o sosoani ia i le mea ngata i lau mawhai e sosoani so le ele a ko se lua masinga ai o e lunga le koi kiki a fa se lau subscribers sa ave fo so ni tulanga le fainga nga videos ai talo fai wa ke ia ile ko e fa so tai mai o si ma finale wa poloka ele YouTube langa channel wa makwai fa ngo wa poloka ele YouTube langa channel fa esa mai poloka e au noa ma se mafuanga le ai ma se mafuanga me fa ali mai ua poloka ilanga YouTube poloka mokwa ele fain ko access le YouTube ya o le lo pole asitana la fai wa ele o lo se mafuanga ele o fai lo ma se mafuanga ya o fai e lo e tau ma fai e to e fai se sanga YouTube channel tau fai se sianga YouTube channel ya kangolo kang fai langa YouTube malo Teresa kangolo kang fai se sianga YouTube beta ele ma fai ko PS ya fa mai le lo fo ma fuanga ele umi fo yang fai YouTube nga ko remove YouTube ia ngaosoro la masa salo e pei e folinga mai al mafuanga o le personal details sa kangaka le asa apia ilanga YouTube momua ale o koi fai aku poloka lo fo ele YouTube pele mafai o kangolo su el kuko pe mafai ona to e fai sa YouTube pe a terminate pe remove ya sa YouTube channel ai sa welem fai o mafu anga nga faali mai ava pe o esa fai sa YouTube I remove ona wa esolia ya policies ale YouTube ele mafai nga ko fai sa YouTube ka ilo ese vanga na o kera longa ales suila se longa ko suisi se ngo ko sui malo passport se singo fa kama fai ia ta ilo yai ai o tulanga na le ka ko e pe e folinga mai e mana o e manuela nga YouTube ai le sengal wenga fa yai o le se tangata o te fasa o le saunoanga le uso ya manatu le ana po o tulanga le
e kinga inga subscribe aku. Ai le ai ma se sosoani mai i lana YouTube. Ai vai aku. Lai makamaka i pokala me isi malaika ia. Ia ole ai tau ana ia tangata ele ai tautonu. Ia o koe ngā mewa penga o lau mea e fua atu e toi fua ina mai foi. Koe kuli i whawholo koe i ngai whawhanga ngei. Ia, i stolo aia. Ne ngomaka maka koe ngi koe kuli fo i whawhoso. Ole mea te fua ina atu e toi fua. E te whiu ala e tau mawhai tu ainga foi. Koe ngā au alanga. Pe fōringa me kau whaavarea. E kau whaavarea. Ele se me mau ai. Al mea na ia waia. O la au tau lango. E le mawhainga o kango po short videos uma a tosi sila iai ele o tele comments but ngale kolua ia love heart comments like ele mapula o ngalwenga ngal siaki apo aila ko o subscribers o afo o upload ngala ko videos au ke fia nanga o loke va aia ko kanga o lo kingo o lo kingo so kamo faila ko YouTube o ova malele ma fau o lo kama mus ai usawa pasi malele ma fau ai ol fa pakakulu eses talo fa Marietta Ripsy fa pakakulu eses ola wala fa malusi au ya auto awane to fa vai ko YouTube la to lava olo o mana o e afoi ia manuele YouTube kako taket il kausanga fou pe au le ola man malus ia o aku e fai unga kausanga fou wa kako rea i lunga o monetize umar kako vahenga ele se me fengeta pe ele nga lui uno wa i lava yo o ia mo o Poly woman waiver sava malo so ifua sai tu solo James malo so ifua manjamus ele se me afo e fengeta pe ele faku ai afa pe ol menga ka ol fakat kingi ya e ke fiua e silia yale ku ele garantia ele se me mawai va aya kia o la fa sa aya ya o fa kai inga o au ua suspend la o YouTube mai le mea ka ole monetize e mawala kupe o ua suspend la YouTube ona e aina i meanga ka o copyright strike sa o videos short videos nga o faunga ia ua maitawina ele YouTube ua repeat o kanga repeat fa e uma o kanga e post aku lungo Facebook ia ala ia foi ku ainga mea ka kaunga e fai au videos ma mea e le ka kaunga e fai au videos ina te iwa e tinga inga e ka post leanga e ko keleka ka lo ke vai ko ngofoma ma upload mai ia content sa isi mai isi ia au te popole ai ke ua kupuli mesa tupi a cha Nikki for my the man happy holiday now ia Williams ma lor soifua o te popole ne itupu ya auto ia ona maua na auto fa vai ia ai le tau silafia ai le yo o tau sang fo a tonu o se time ne taia o le au tano e kangolo e screenshot ia inganga e sau i le YouTube studio ia e lo ai le me kaunga fai au video ma le mea e le te tau ona e whaia i au videos ai le i uploadinga. I nei te ua ma e maulo tinga ina. Ia, ka ilo iai, ai toi whaale tonu e staimi. O lesi mea, o to tele o isi la o i latou,
E siaki aku lako channels, ele ai mingi lako videos. A efta ngofi create lako playlist, a sefe ai ia videos mai isi tangata. Tangata lauiloa. E pei au pepese, o ta au pepese Samoa, e nofola create lako playlist. O ke kangola e klik aku ia videos nga. Ngai kongu o lau playlist. Afa peo o enai tupol mena. Ya au kango la kiliki aku ia videos nga. Afa peo ke like ai. Ele o oela le mawale like. Or ka ngaka e ongal video. Or ka ngaka e ongal video. Or mena e ta ua ya. Lo tango lava oe. E fai lava ngia oe videos. Pengi short videos. Tai 2 minute, tai 10 minute. Afa pe 10 minute. Male afai tula. Ia o lau videos e a foi. E alu ilunga le lalo le categories lea o le short videos. Afa pea e lua, tolu, fa, 5 minute o lau videos. Ia e alu i le category o le video. Videos. Awa e kolua categories nga sau o videos. Ia o videos nga over ma le 2 minguke. 2 minguke nga ilunga. Ia o short videos. Yeah, you have to post your own videos. So yes, Saturday. O oval fia o lavale o loko e inga papastoi. Se au koe whaia, e kere fo me kuri fa fola koe inga e koko e ula mai ka ikari sa. Talo vai sto ina. O videos la 10 minute pe kasumal afa mingu kia nga ilalo. E alu ilalo le short, ia male live videos. Ia o le tūlanga na, ai umau kango e post aku ilunga o le Facebook. Ia inga na ia autou sila iai. Ia ma atone sosoani fo ia autou whatino ino autou videos mo tātou tamwhainga. Tātou te ngā lulu e whaatasi umalava. Tātou te ngā lulu e whaatasi umalava. E iai isi videos... E isi short videos o le kele o short videos yu kewa aia kuai. E background mai ai pese Samoa. Ia markele o isi pese. E iai lo tatonunga. E copyright for videos nga. Leanga sa ofa ia. E copyrights. Ia ka ilo iai. Whako ai loa lava e copyright i le kaimi monetizer ia. Peke i loa kaimi ngei. Ia ka ilo iai. Ai... O se pea se whaamara si aunga o nei foi au na whatau wā. Ia e so soani atu ai tātou malava a wāle tātou tau mawhai. Ia. E ui ai ngā suspend lau channel. Suspend mai monetize. Nonga winga. Ua poloka uma ia mea kau monetize. Ua poloka se ia au lia lea so luas full whawhe puali. Ia whatoa a mawhailola i ona o toi reapply mo le monetizing o lau paulal mea lau tutu ungalo tu mai li YouTube. O options au ke kango e re-edit uma lau channel. O lau mea lau uma ngawhai. O kango delete uma short videos sa whangama isi mea whapea. Ke le koe whangangangi videos. E whai ia o oe a videos. O le mea mau kingoanga o oe a videos. Ngō sara o masa salo o shorts uma ia ngō kango obtain mai le Instagram ia o le YouTube. Ngō sara o masa salo videos ngā o mea ngau kupo i whale kong. O le mea lai lake ia o whafkai. O le terminatinga o lau YouTube. Ai o lau ku mai lava ngoa. Ua ka ofile mea ka all monetizing. Ai re-edit lo, kanga koe edit fa leila channel, remove uma mea i o ke loa copyright ai. Ai koe onsa e lola ia o ke koe reapply mo le monetizing i le aso luas full whawhi puari. Ia o le whapupuunga na so soangi atua i fo i le tau mawhainga a le uso ya manatu le. O te whawhetai au i le uso ya manatu le. Ona la tato leu kako lole
ua fai asi ese le levola walo e ia kamaloa. Ai ele o mapu pea lana fesoa soani. Ai sea, leanga sa tupu ya manatu lei, sa tupu foi e tea. Sa tupu foi e tea. Ngau whawhia ngau teksi ya manatu lei, pe whawhia ngau whaid mea lea. Makua ile loa manatu lei. Whapea ai. E sili ya lalo. Ia ua fai ya. Ke ia le. Kusale omi a ke ia le laki. Ia, o le meanga kwea kuai o te whaftai ia ua leu se a manatu lei. Ona ua ese level o iai. Ua telefa manu ianga o maua mai lana YouTube. Ai o lo o ele o mapu pea le tau mawhai e tau longolongo atu, ma fesoa soni atu a. Ia o le tūlanga fōle nā le au te tau mawhai ai lava uia. Tau mawhai ai lava uia. Le angai whengta. Le au o e uia na suspend. Ai tonu a ia o kuleso ia Februari ia pe aulia tu lole man malosi ia u tau a tonu laki. Pesi tonginga fale lo tam. Ma lo so fua CKA ma lo so fua mana fishing se kama sa o kama ia mana fishing ma lo lava so fua ai ole tato fanga solo ia tato nai mata upu tato te fasoa ai. Ia o tarangona nasa o to whaafonga o mai whatatanoanga ale taita ele tuangai. Ia mase tase o whasalau mai Samoa. Ia e la ngona whanau noa. O le makua ai o whangoa uia Nikki for my some people they don't like if you try to make money from their videos and they report it. Yes. Sa olele. Ai le ko ia foi nai tanga e kinga ingala ko e kam faila ko videos. Ai aku ka ko fa nga ia esa o ia ngana fa sa mo ole afu la volo mo ulu ping ia o e ke la ngonga foi oil fia ona o le taime te sele ai. E te ngofa o e mai whaftai fo lava oi te oi. Whaftai fo lava te oi mai whaftai le atua. I launga luenga fita na i whaia e te tangi lava i o au. Ai ona nafila. Ona nafina o whaarongo ngā o tuli mata ia lava por kalamele a lau kamo pungyang wong. Veanga le maka kako kamo maka vaikasi veanga le New Zealand. No o tuli mata ia lava. Nga whai mai loa o lo talia whatatanoanga mai taita ele tuangai whapea. O la o whakarikari la iai. Po le fo i se fau malo le ala sau i koe inga langa o le ukakat kongi o le koe inga. O le makua i le fia ko i lara. Ia lelen koe kuli voyangi. To receive the man. Rau kama soli. Le koe vili mai fui ka ua. Whaftai o nau kawai a koe on mai lau YouTube au so. Ia ma lo wale on sai. Ia o to receive foi. Ia sa tau mawhai foi langa YouTube. Ia lau koe tau mawhai. Whatever ke le mawhai le master le mea. O le master la le o le mea. Reopen your account and start fresh user and you're good to go. Na, o lo YouTube le okay ya. Pa wale mea o le ona. Ai, okay, o le monetization le mea le fale kong. Fakwa reapply la soluful fa. Ia tatu talia le soluful fa o le aso. O Februari, tarsia. Musta man malo so i fua jo yoelu. Daniel Pepper, malo so i fua. Nga o wharongo le lei ala i karangoanga lea ai foi. Kangaka. Ia male tai le tuangai. O tau mana tua foi ka ele kuanga i makua i ingo ngā kangi o kangaka. Makua i ingo o se taimi mua le nei ua mawhai ai
ona whaatala noa mai le taita e le tuangai I lunga o se porkalame a kangaka. Hello timu ia e saoa o ka haka lea le wha I lalo lau ave taxia. Whako a o wa ai lava lea ua sau I lunga kai ka e le kuangai e le porkalame a kangaka le ngei o kangaka. Makua I ingo ma le fia kangaka ngei aivo. Ya kangaka, aisea, lea ngā whaia kangaka leo kangaka le si kangaka ngā makua I sasa pala inga ia kula epa, ia kula epa mai amakanga. Kangaka ngeo kangaka, o le alfa maungi ngā laukala, e vai kua I lafa kangoanga, makua I le fia whaalia me ang fōlinga papastui. Wa le fia whaalia me ang fōlinga papastui. Ua le ai lava se si awala ya papa. E koe whai ai se si mea e whaalau I loa kua ilang tau whaleanga. Malanga fau malo ua le malo loa. Ia, ngari paua lea, kusa ngari koe paua I o kangaka. Ole kukuafi le sau Samoa. Ia malesi kangaka ngei. Ai sila fia le papa. Or kangaka lea makua I sa malainga, masasa palainga ngaia. Mai le amakanga, ai le iliu. Ele iliu. Inga ua le maua kunga sanga mea I le whainga malo. Liu loa. Sa uloa fia le lei ya papa. Malangkamo remons. Lea la, lea whako au wa ai a lea ua whai mesila porkalame. Ai le whaalia mai fōlinga. Kua I le fia pupula I aifo. Ia papa kaka lea. Kusa ngar pau a leo mele sa wai papa. Sa whao ngale. Le porkalame kakale, e whai mai e langa whau malo, malanga kau whaleanga, ua le malolo. Lea langa, o ila lenga o whakua o whaarongolongo I loa I le palau walea, tulau lava palau walea taita I le tuangai. Sa whai, awa ko kereka kou sa whapia pole hal upo kakang whai. Ai sau, e makau kia, e makau kia. Oni la fonga, ua la lafo e le tangata sa avea mapale mia mai le ova I le lua se fulu tolu tausanga. Ai, o se tangata mua foi lea I le tala whaasolo pito Samoa, ua ia la lafo ni upu le mawhau, upu ma mawhawha penei, ise taita I o Samoa. Ise taita I o Samoa. O le tangata sa ave ia I le tātou whamuamua. Tangata sa ave ia I tātou whaaloalo. Mai le ova I le lua se fulu tausanga. Ale mea piko silinga o whangongoa mo ingo ai. E pei e whai mai alang pala vale maaka. On my lunch break too. Wow, 1 p.m. New Zealand. E le leila o e ngau whailau tau maftanga. Ia leo uma whailau breakfast. Ngale ale sa whapopo amalau mori. O le mea pito sili le nā ona whanoa noa ile ia tangata. Tangata sa hamoa le tunu. Ile maita watu tangata sa avea mataita I al malo. Sa ia tofia I alang kapeneta. Sa ia pulea al kapeneta. Tai o le malo. Ai whaingo al mea whaia kuai e whainga I kuai ngā kala. Ma Akenese, talo falava, DC, Washington. Kwa mamao ke ko mea sele, mamao ke mea ko keva mai ai. Charlie's the man. Ole mea nga, e whai akalie. E whai akalie, aiva ai le pasai le akar nge o kangaka. Pasai le akar nge o kangaka. Awale mawhau, manga kua foi. O kangaka lea lava e alu malang makau laungi langi langa loia. Kus faloia. Eat my fish. Sorry, essa é ko inga ingori. Eat my fish. Malo soy for manuia zero. Langi langa loia. Ai pe ele fata ue nei tangata ke manga kua le
ia lau vale me se kasi o au lango ale he tau pipi. Nga whai me kia. Whai me kia. O kalma ka ukia upu. Ia, ole alala ko sisila ia laka ikai. O se kala whasoro piko mua kongo Samoa. Se ka ngaka ua palau vali ile tai i al malo. Talo whai la fionga al palmia. Ia le foi no moli mawinga nge le fongol kai au. E pei fōlinga mai ua toe on hold le fai unga langa fionga al palmia. Aisea, ore tangata e tumul whalo alo. Ore tangata ole a fai ma whataita inga le lei na i tātou tangata. Ole a tātou mai tau ai foi se suinga le lei ele ngata i le laitu ia al tātou. Talosia, ia a vea le fono leng whai angei. Ai ele wha apea ole a le whai ainga luenga ia e kaunga whai. E whai ngata te leona awane i o tātou whanoa noa pe tātou tau le pua malafo ilana fionga il palmia. Ona o lea sa whai lana saunoanga nafi. Ua mae ona ave ia petai. O lea sa fōringa mai ngā ave kua rako o kele kua lalo le afo. Ale au HRPP ngā ave ai. Sui ma malu o le tuangai. Ngā ave ai. O le mea la piko sili ngo wikai. Tulau lava le upu e toi e ta ngo o ingo iai i whai pule ngei o le HRPP. E fia o mai fia le lei mai lunga le hakungu. Ave lato tua lalo ma le lato tau sanga i la fionga il palmia. Ai le mawhainga o whai le lako ngaruenga. I le mawhau. Ua leva o ngā whai mai ele lako kai. O ia ilo mai ai, ele ingi whaku. Ele ingi whaku. Ua le leva o ngā kakau o ngā lako fofo o al whawhikauri. O le ar whawhikauri. Kuli e se kai. Kuli e se lo kai, e su se lo kai. O na lato mauti noa lea, ua file mule atunu. E whawewhea o ngā mai karo sanga i la fionga al palmia, ai le mawhai o ngā lako whaia le mea o le skepi mua le kakau o ngā lako whakingo inga. Fufulu mua ko kongu o le lako loko i whale. Fufulu mua le lako loko i whale. Ngā whakaao mai ai lea. A le ko le mawhaia o ngā lako fulua loko i whale. A le mawhaia o ngā lako kulia e se lako kai. Ai sui se lako kai fau. Aua, nge iai se si e iai so ngā mawhau. E sau e fia ave sankarasanga masau kua lalo le fionga palmia. Leanga ua pū le kingo ngei ka ngaka tu lau lawalo fionga palmia. Ua pū kingo ngei ka haka i le fau malo ma le mawhau ngei ka haka. I se vai ai. Ele ile vang kuli e se whawha ngafi. Ai koe sau whaaliali mai lunga le kungu. Whaaliali mai anga upunga whai. E peia whōlinga e aka iai. Ele mangaku ma mawha iai. Ilanga mea maka ngāle o whai. Wale mawhau. O ia re ka ngaka mua. Ua mawhai o ngala lafongi upu whapea. I se tai o se atu nu. O le mea lau ke akai. E create mai e la fionga al palmia histories o mea le lei uma mo le atunu. I create mai tai le tuangai histories o mea valea. Ai si side ia kungu. Ko mai. Tulau la valanga kau foi ma le nei tamari, tau foi ma le susunga la au le mali atoa. Awa e uia i sui malu uma al kabineta. Ai pei o le fionga la val palmia e faa kuku i ai le fou malo ngei kangaka. E fa fea o nga ingi kou faku. Kou ke o mai ei kou kulu mal palmenge sila ku Samoa. Kou ku alalo. Ai le ingi kou faku. Kou ke ngofo ai o kou. O le kou vaenga fa ufai. Ai le mawhai se si o kou o nga whaia se mea e fofo al kou fa fikaud. Mea ngā kau al whaafolinga. Whaafolinga. O le wangkaunga kuli ese. E le whaakasi, le whaalua. Ngā a maka mai lava i le lua awherua kasi se i o mai kaimingei. Ngā upu maka ngā e le lafo ngei kai. Upu maka ngā
Fangu aulele, welcome back. Sole kwa levari ke lo malio se uso fangu aulele. O ke ila siaki aku au subscriber sanga po sole ke subscriber ya oe. Ya ngawo o mga laku ka ua ya ka ko alu ro. Ole tu pito sili ngai fangongo ai. Ole kuli e sau pe kala aka pe fie fa ali. O ke lei loa ili toi ina tu lou fo i lava le afo. Le sunga ya tu le o ke le lor ko inga po le ar me o kupu ya ngai e sa o ia ya siata pe o vale makua ko inga sin kama i mea ika po le mea o le mangaku faa sausilia ua manatu ato ina ua na o ia lava le pule a wawa sa moa atoa faalilonga poko mau ai tawati ua koe fai lava i aile funga whekalai. O le mea langa, ua kou sila la sa moa i le mea ka o le fau malo, ma le faa sau sili. Lua se full fai tu la na tuli e se ai. Lea na sau no le fionga funga whekalai. O le fasu 5 minute te elsu tasia na fin tuli foi na tuli e se ai. Oi, sa kaula, nga whako aluaku kongu i le full kasi faa 5. Ai ua koe alu wakwar kaka koe so sofa. Peo ka ngaka e kofo. O lai sila fia le lei e sai lele. Ele or kaimi le alu wakwai. Ai or ka ngaka ua makua i faa mawalunga. Walu wakua so sofa. Walu wakua sofa. Kusal meleka or kaulu ilui. Kaulu ilui. Mo iala ukala. Meleka or kaulu ilui il fonga fitalai. Malanga fai ungang fai. Alua kwa soli le maoka faa soli kula fong. Ya ele ku mama inga langa fingo fikwa vukalai. Koe kuli voi fafo soli. Koe kuli voi fafo. Ngafo mo mafo fam. Hok ai malo. Ua soli tine e pala ulil mahali e toa awa. Uai loa eles fa perko inga valea aya ole meanga wa vai loko va ai mawalalo ko inga el fainga malo ile afunga ole singa me ka ole fo malo o nga yo inga fa lai loa si la fia mamlama tula fongo al wakua esol anga fa pe fai se le mea lea au lai pale mia sa ilele e maukingoa e fai Yesu enga le afo al komiki o afo o amio kaupulea e fai e mauki ngoa e le ise se sao anga fa apea fo i o kuila e pale mia mai ai fai fa apea ngi winga ale sunga la o le mali ko ua levanga mawale unga mo ia oi ki perfela fa mo ia ole ngai ole mea piko siringa ngo fangongo ai ole mea piko siringa ngo fangongo ai ole o sui fai pule ole HRPP ole fia iloa mai va ai akula ku ngu malako ku malo fa pea olo la ko fenga luenga la ko aele ma fai ngala ko faia e kongo la ko lo ko fale ia tato talia tato awana ese se le fia ila na fia ngat palemia ole tangata e loto mawalalo tato talia ya e whaingata ona ua laka marikisi masi kako fai kirisi masi fia o lana saunoanga na tato fai kirisi masi fia se toi foi mai ila so luas fulu o Januari yang kako va ai vola ia la makanga lua felu ongo ya ole si va enga le no falongo ai saunoanga asa ilile ua ia ku wa ia la fianga palmia o ia e fo malo fai mai o anga fea ngo fai mai sa ilele o anga fea nga o fo malo ia oi ai nga o oe nga fo malo ia fia me nga e fo uan malo fia me sine isamo ole mea kongwa le ka ol pepelo ole angava le ko inga le fai ile aso male aso on sa mai lava
ole le fai i le aso ma le aso ma le aso. Lau la au li no ale toi pepelo. Pepelo. O ila o le fai ungol kako fasoa. Le akako iloa po o ai la le kangaka le pepelo. Po o ai la le kangaka le pepelo. Gene Collins pesawar sai foreman wia fa style mafuta mai. Ya le wa maka kwa ilunga i pelo fa mai. O fea ngo fo malo ai ngo fo ai lo malo. Ai nga o oe asa e fo ual malo a fie me. Ya. O le si pelo ngu merkasi nga. O le ai moli mau umasa moa tātou te ele umiska karangwa. O le ai moli mau umasa moa i le fou malo ma le soli kula fongo, soli faavai, sa fai, e fia me, malanga, minority. Aia, sa tau le mau lava le afionga, por sunga i lau le mali atoa. Sa lava le ono sai. Ku oi pela kou o lo sisira le tua. Alalmen kupu. Pa, sa ua koe ko lua. Sa ua ko lua. Ole mea nga. Sa ngawe nga le pelo. Fa mai ofea nga o fo ma fo o so malo. Sei ko sisira ka o langa ke lo ale leilanga me la fai. Ai ua yang fai mai makau fa valea. Ole mea kongole kau fa valea. Kau fa sel. Okay, ofua uia ele aulango lango ale hero pipi. Ole upumoni makua iko kele la nga le aulango lango ale hecha pipi. Ua makua ile fia la kokaika. Ma ua koe bosolo muli ese. Bosolo muli. Otele a foi. Tua ia to tele lango lango. Leanga ole fa taita inga. Ole fa taita inga. Drive for some. Wait. Yeah, that's right. Ole fa taita inga. Fa taita inga leanga leo aleo muli mau kula longa lango soli. Wa kilia ingo pa ua kako il vango le aka le oki ali. Ole mea piko sili nga. Ole aso nafi. Sa fai ai fa alo longa le tu malo ainga ile tai. Ile parlemene o Samoa. Ole fa alo longa ale tu malo la inga le tai, le tu malo ale afionga ile fonga fetalai ole mota. Le tai ole mota ia po le fonga fetalai parlemene. Sa fai ai fa alo longa. Ma sa le i mawhai o na whaangaloina e le tu malo le tai o le tuangai. O le alo, sa whai le pale mene atoa, o lona winga, e iai tuto atasi, e iai ia le fionga sa whaapito a malang vaenga, e iai le HRPP, au vaenga ia, a le kisaki, o pale vas, e sao, pei au kau pāwar koi. Na whai ai la whaalo longa le fonga whetalai malai ngai tai i le pale mene o Samoa. Sa whao o ai la le whaalo alu, e le i whaangalo ina la vai le tuma lor tai tai le tuangai. O mea tutupu tono maota le pale mene o mea nai tupu. Na avelan whaalo alu a tau tino e sailele. Sa ua ke i le kumai o le whaingaruenga le fonga whikarai. Ia ma meo konga, ia ma keo kus. Ai o ke le kala. Ia o whai kulo iai. Sa wea le koe ave o mea ia. Ia le koe ave o mea o ki re manga o inga mea. Ma whai mai ai lang kala. O ke ilo le leia ngai ai winga palapala. I kua mea nga mga o kapungpungi i mako nguku e whaali rea me kong. Sei ko sila kangaka. Kangaka winga tu whanua whapene. Ele alo lau kala. Leanga o ku ainga whaalo longa whapenge. Ele tātou anu whasamoa e whaisi mau alunga. Ave whaalo longa ilanga la fionga suita i tai.
o ia tai ole tai le tuangai ale al menkup or kangaka wa ki ngale loko kangaka ua makua I pala le loko wale kalia le faalo alo ai sa wa mengisa wanga ele foi mai okay no le ya winga ko nga winga palanga ngai sau I kua ko faalo longa ko menga mai ko ke manga o kapungpungi ma ko ngu ka kala la mi ko ole ala mi ko ngu ka kala o a mi ko ngu ye fia ka kala mai ole manga ko papastu o vale kanga kang o Samoa ole kala sa o alo ke fa yaku ua wa illa le ku ua illa tangata Samoa tangata le HRPP ma tangata ya fia I ma HRPP se ivanga na yanga isi kangaka ia le kau peupe ya kangaka le ai kala ngal paunga kangaka au wale ko ingi si kangaka ko fifi ai Kiwi House Family Tour alofa atu malo lava soifua waka ulau ka valenga ua makua ai o winga tu fanua va penei lea ua sawanga ia whailo mai lunga o whafofonga lea tu nuu Samoa o tangata ua makua I kumura ki a polo le mawhauwha mo ia o ke whaaloalo ko inga but o ngā winga ma ngā mea I whai kangia mai le kusa ua umal whaaloalo ua umal le alofa pe maua le meanga ia ke leilo pra ko inga whamkalai le kalia ka malo falo la ko fafu ai fai mai okay lo le leia mo ka palpala le loko le ma fau o anga mea ia le fai le wa ngofo ma o winga ku fangua ia ko inga wa kili ai o nga fa ma a inga le loko o ya vakur falo alo le kumalo ali sole ele o maya ole fofonga fitalai ele o maya amiol mai ole faalo longa ale tu malo ole ansonga langonga pe aves faalo alo le patu lo lavalta ole la fiang pe aves faalo alo pai ile afo e tai ole fato to le to samo tasi ai ke inga ole asela ko langonga faalo alo ele ni winga ia fa tangata Samoa o winga yo ka kale lo po ferme sa o mole o vale lo coquinga si agenti mia manuia telelaso mo winga ka kinga ma wa ita wati ngai fa oso ekipeli o le mea foi ngai lo ngona I lo fa no ai tangata fa sa laune sa o mana to e fa o e fa mai lau fa so o le mea foi ngai la ngonga I lo fa ngongo I tangata fa sa laungi e fai o le laiki e fai o le laiki ele allo ala kala langa ka le fa sa lau mai sa mo ma ke ngu le leia sa ma va senga se va ai le moi mimi tu lo lava o le allo ka fa va le si ko inga o se tangata e te lele tō whāma le utanga. E ka kau o ngā mawhau le lei. Talo whaisto ina. Ia iai ni tūlanga foi lea o le whaamawhanawhana iai. Ia ma avenia popo inga. Joey malo se fua TKO. Avenia popo inga. O le mele e sa o le lau makia ngafi. Sa o le ele nge ngai pe kesa ia ko inga ai se foi mala ku kwafi se ai sa o nga sa to I lo le lei ile fainga fa kar nga so le pe ala kar ngos ka mai kiki le ai se fa alo le se fa alo o le ai lava se sida to o si to ina wa matua sa te tau lava on se ia a tonu ai foi ole mea le manga o ko inga wa lenga fai lang sa ngonga I kongol moka ngale lakko I fafo alu le nga kama ia
Pe mai le fa aile o se media le mea lea. O le social media. Me kau so ele fa pes ka fa salau ele ai. E la ngona I lava lo fa no noa ona tate alofa I le toi ina wa matua. E foi loka ma e nei to matua. Ai e pei fo linga mai ua tili le toi ina. I kangaka kamai kangaka I o aku fa so mamakua isa saar kalasingi kongi le afi ia musa sai. Ia lea la o maila o la fisini o maila la vaenga ia sosoangi ko inga. Le hai. Le hai. Mo ia. O le mea ngau ke alofa ko inga. E kuko esi le afi. O le ko inga. Ua makua. Ua matua ua lolo na soifua. Tātou te iloa le lei ana I tātou ta maa ua loa soifua e mai se lava le ua pasi ma le valus futau sanga. Tula u lava to ina. O tu ainga tangata wa pena. E whaami mika kuama whaama mika ngofie. E whaami mika kuama mika ngofie. E whaavalea, whaasesea kuama whaavalea ngofie ya. A leo aku ngei kamai ka ngaka. O aku kau mawhai ke ofo, penga ke le ngima kua. E aku whaianga le whaapea e whaingi apoapoa ilko inga whaale atalii au o aku kau mawhai e maku ai susungu le afi. Ia, e le se me mawhai, o la afi e fia ilko inga. Au akiri ai, nga maku ai ka u whaakau wa a inga nga ia, ere ko akele o ka ngaka ngu o Samoa. O le upumongi alanga. Upumongi alanga. Elisa Bishops malo soifua vai nuu po silaki se hai malo soifua ista malo lava la salo pesa malo soifua fafetai telen mafutamai. Ole siva enga Picosilio nfango ngoa ile il whakarangoanga lea koe inga. O lea foi ua koe whai I le fau malo ale tai tai o le tuangai. O lea foi ua koe whai I le fau malo ale tai tai o le tuangai. O lea foi ua toe o kua inga pepelo ale tai tai o le tuangai. Lea ua ia tua ia ai le sa avea mawhaipule whasale angalua. Ilona whaao ngā inga o tupe. Lea ua ia tua iai. La auli al mali e toa malanga vaenga. Nganga malo onga wala kou whakaua palo kai kupe. Ai whapikoa lava ma ia le moli maulea. Lesa to moli mauna nei whai ungal whamasinonga lea vailua. Lea na foi mautino ai. Le whaao ngā inga. O upu lava nei na tau le fonga sa ilele. Le whaao ngā inga e maangele se kati o tupe o le poloketi. Kufai kangaka. Kufai kangaka. I le mā kila o le la. Mā kila le whaao ngā inga e maangele o kupe. I le aso lava lea ngā whai e whai ngā pāloka. Ngā makua I kufai kangaka. Ai whai mai. O ai moli mau ai le media. Matangata o le HRPP. O le upulok fia whamafa. Moli mau ai le media. O le fesili. O ai le media. Ia o ai voices. O ai voices. O le Samoa Observer. O le mela leo ki kaumanga o e wha malama ku le asonge e wha maongi ai le pepelo ma le fau malo le ma fau ale ngei koe inga. Ona, mana tua foi sa matua I manino le lei mai le whai unga le wha masinonga e le I ai se tupe sa wha o ngā ina e le fionga ia mangele se kati. Turou lava o le uso, ta uso te toe. E le ai se sene apa sa wha o ngā ina e mangele se kati. Peitai, yes,
sa sainia e mangele se kati ia siaki ole fono whaavai, ole poloketi, mo polo kalame whaawau, maati na e whaawau, ale tu malo, sama kuwa imangingo lele. Sama kuwa imangingo lele ya. Paule mea sa sasi el whamsinonga. Ya elewa as whamsingo. Aolo ui alawa manatunawa. Paule mea te iloa sa sasi el whamsinonga. O le lea sila. Sa le ai se whainga whaavai ale poloketi. E whaatapula aina ai le taimi e whaangaka ai le whaanga aina o tupe poloketi. Mai le whainga paloka. Yes, na matua italia ma le nganga whaatai e le fionga le pale mia. Le tu alalo al whaamasinonga. E sila i vaenga ia. Ia lea na sau noa manino le fionga le pale mia. Matanga fie le afoi. E whautuanga. E sao. Paula se me walape ai. Sa le ai se taimi whaatapula. Olona winga. Ele yes kaimi whaakapula a mea whai mai ia le whongwha vai. E ngaka e laka lo le pe kasi veaso ai le whai ia le paloka ka ofilo kupe. E le whaapea kasi le aso le whai whongpa. No. Sa le eskula whongo. Olona winga. Sa wha wau lava polo keki ale fono ale kumalo lava ia. E pule ala ko. O le ala o isa sa whai e sino whalu sase la fionga ia mangene se kati. Lea sa ia sa ini ai nise siaki. I nise o whala puptonga. Whala puptonga tina ilal malava. Whala puptonga isi mo lako polo keki. Ai le ongi kupe e whaao ngā e mangele e whaakau ai sanga ofuai po sanga mikiaf tulou lava leuso. Ana peleti malo soifua hawks ai malo soifua fia apulu malo lava whawhetai tere maftu mai na tūra epa lava above the law sa olelei tangata wapena e ese pangi kai o mai a lea ua sau ole mea la le tu whamba o ngia ya uia pe pelo ma le kau mawhai o ngeka aka e mimilo upu mimilo whai unga ma kau whase se e lea kungu aua lava ngai se kangaka i mea pe pelo ma walpalpalar ko inga lea whai mai whaao ngā se kati kufa kupe kangaka ma kire kila la au whai ngā pāloka ngā makua i mangingo mai alwhai unga whamasinonga e moi sa inia e si e afoi e la fionga e mangere se kati siaki moa ki ngā e whaau au le tumalo peitai e se le taimi sa whaatino ina ai ya uaya ele se kaimi ele se kaimi leanga ele o iai se whainga whaavai ale whainga malo e whaapea o iai i kongo whainga whaavai se kaimi e ka ofi ai anga whaapea sa iai ai ua soli e mangere se kati kaiminga o ingale kaunga o le mea ngai kausisi le whamsungonga ia ele sa o pule le o whamsingo ai o lea ua ioe le fionga le pale mia yes e au ngā mea tupu ai na tau tino e le fionga le pale mia ele ai se kaimi whaakapula ang whai ai ai ua mai lava le whai unga ale whaamasinonga ia whaamalolo ai ale whai mai kakalo kulepa nga kufa whao ngā e se kati ilanga whainga pāroka whao ngā e se kati kupe koe alu koe kufa i kangaka le ese senga saingi siaki moa tina e whaau ma le kufa kupe whao ngā e maangire se kati e makau kia ke le longa onga ia e kakaua ia maangire se kati kau ngā alu e su fesiringia po aire media nga whaia li poki ia o ai voices o le sa ma observer awanga le pauanga lungus pepale fai ale afo fale alo fale olea kau valea fai kala pelo o la fionga palmia fai kala e fale anga kamali anga ole fionga palmia o lungus pepale aisa langale orkanga o fe ole fefer ngoi kaka ole fefer ngoi kaka sa ngofo saingi fa sori kula fongo siaki ale leo
Wale koe fefela e whaikara pele ua maasangi ala kou i le whai li poki pepelo. Ua ka kau whainga whai sai unga i kua inga ngus pepa lea. Ia male TV na leo kiwi kas. Awalo ka ko lok ngi fa finge lea. Ole ska ka nga le whai kala kau whaleanga. Ole makua i makau ki ar ka kusa ua sui e kuila epa. Le whaai unga ale kula fongo ai kuua iai yanga ia upu e kuua yanga ia upu o tustu la fono tu e pale na e fatu la fono i sa mo sa ole ole me muli la il saunoanga sa ilele leo ke akai ole me muli saunoanga sa ilele leo ke akai awa ole mea mongi. Afa apea e sa ole kala asa ilele malanga li mongi malanga vaenga le masainga fai ua fa akau e lauli malanga vaenga le paloka ikupe. Ai sea nga le o wai e ave i le tu la fono. Momo le kelo kala faleanga. No actions. Many talk, no action. Sa oilis ko inga. Many talk, no action. Ai sea anga fa apea lau kei loa e yaingi mori mau kuku fa maongia la ko kala ala amenga le o i ave kula fongo. Ia lea la nga fai mai. Ia ona ole vai ya ole selengi. Ngala inga le o ngala ko le o e faingi mori anga. Ole vai ar se lengi ale hitapi pinga lenga le o e faingi moliang. Ai ko ke manga kua foi le kangi lea ke le lopo fe oso mai kangi lea ale tamali i foi lea ia ulungia. Le laku i vai yusu ai laku avelanga kangi oi vai yusu e po vai nganga tulo lava ulungia. Le failang kangi alu avelang kangi o il fai pule o ana. Le fionga minsta o famasinonga. O ko manga kua le kangi nga le sa fesidi ngia ie ele lo ia ale fionga minsta po o ai lea e tua. O le kangi lea. Elengi au karafaku. O ai le kua kangi lea. Lea ufa mangingo mai ele lo ia arkangakang fire kangi ole HRPP le kua manga kua le kala kakalo li mongi nang fai fasal longa i oi pekesa lua sela wafe la fo pe afa pe avesa kang kongir kang ere ka ngofie ole wa fai mai anga fa pe langa fai mai vai la ko seleng wala ngale aven kang alea fe sofi fa oso lungia e alwe aver kangi e molia ele o fea la mi ale fai mai lense lengi ale o fai awala pio kaun fai e afoi e fa le anga kofi ale afionga le famsingo ale afoi miska famsingo waiva ai e mo morga ka makua i mau ale le il pepelo ilunga o lesi pepelo ilunga o lesi pepelo fai mai eleng la ko seleng anga yeng la ko seleng makingo ave kangi fa sanga ile ya la uli male fai malanga kapingeka malanga vang fai il fa kau kup oi paro kai kup fa mai eleng la ko kang vai seleng la ko o lea o so sang ile il famsingonga le al supan mia lea o kala kou le kua o la kou le kokongia le kangi le aurungia le fai ia feska ka ngofo i le paloka aru aver kangi o seva ai e mea pepelo ma mea fau nge fai ngi kangaka e maka kia e fai fua no e kokongi kupe e kaifia ova marka se la wafe o inga fai mai ai ole ulupo o limong wa ai la ia mo le pepelo o lewa si o fai mai ele inkupe fesili
o le fesili o ai la le kongia le kangi wa le ua makua i wha maongia mai o kou le ko kongia le kangi lea a ulungia o ko va ai o lea fo i alu kou kupe i le wha masingonga lea i mka upu lea supalmia o ai o le heitar pipi o morka ke sisi o pepelo a se foniko lao de uso ma lo sai fu manuia uso ma lo lava a mo kosi sine sa mo kangaka pepelo a kusa e oso mai pepelo fai pepelo e fale anga iles ai le ilo e koe u me alfu a u pasa o yanga ia a mo makaka pelo e sisio fai me len kupe anga engla ko kupe mangoe ave le ai ele o le nga mafuanga o le mafuanga ole pepelo ele fa maongia ko kua inga sa fa kau e fa el fa tu le tu sa mo tasi paloka i kupe anga ko lo le lei e makua yaing fa maonginga e afu ko anga fa pe ko ke lo le fa maonginga e mau kingo ai ave ai se sio pepelo fa mai ya le kupe e vai boy ai o kokongi fa msingonga pa ua le tulo la masamo le oso ko ile ni ka kale o lungia fa sang kangaka ua makua i mastermind ile mea ka ole pepelo Junior Malanga maloso i fua Smoking King maloso i fua uso fa taile ia ole mea nga mai ai le amakanga lang kalongo ngafi pepelo se ia o alfai unga pepelo nga o mako ai o makai kuinga le sauar kalongo al ko inga le ala uka ko iloange o ai le king o pepelo o ai le king o fau o ai le king o kaufa valeam kaufa se o ke ofa ule aku kangaka o karikongi ai o le mele ka o le mafau le aku o le mele ka o le fau malo le malo le ala winga la ukala o le mafau le aku a e pepelo i sokama le alka unga meanga o le mafau a e pepelo sokama o le ale mea sa ilele mali mongi malang maenga le fai pepelo i le aku le alka unga meanga wa makuai ova le langi le mafau o ngikaka mo ia le mafau o ngikaka kusa ua pei le aku ongi ile lako va ua pei le aku o Samoa mai lava i whanau witi se i o lava i maunga mātua ai mai se mamalu a inga sa le vi whawhenga inga o le va ai a sa i lele malanga vaenga e makua i fuaoa le ala winga laukala o nga ua ovale le mafau o le pepelo ua makua ia pepelo i nga ile aku whavalea whaasese ia ele o koe valea le aku kaimingei na o tau sila atu ile ngā luenga fita la fionga palemia le fai taiminei. O lea, toi wha mau popo mai. Toi wha mau popo mai. Wheloa i mali in fai pule le tun o tu malo tai tasi o le fe au lavana. Wheloa i ma le so o se matanga luenga. Ole fono te talo o le ale aunga o le nau ta inga le fionga al palemia ia tātou au lia 2004 o au tātou wa aia se swinga fo le swinga fo file mu o le mea mo ia e file mu lolo ia kangaka ngai ka ko wa aia lolo ia o se file mu mai ala ka mai fa problem ko au o ko fa so fa ya ko inga so o so fa ya ko inga ya ole na ole fa ma ninga nga ka nga ka soli tu la fono ma le fo ma lo le u ko e mari mausa mo ile asolinge ile fono ale palemene u sofa ele tai tai ole tuangai le
mau te fono ale palemene. Ole mea kongwanga kau ole le ma fau. Ai ke fai aku. Se iai fo isesi, ole lako vaenga fau fai, se fau kuange iai. O lele yo or kai me kaua yonga e aluaku, e lua su fai kula. Ye e manga kua or kai minge sa kaunga e la kuai. Wai va inga ka le ingi fak. Se iai fo isesi e fai fo ai. Ai o waku kongol fongol palmenge pe fia kangaka. Ai le ingi fak. Kusal mele iai. E uma e sa ilele ua le awali i uma ia. Mo ia. Wai lau ke ilo le ia. E o sui kai kai. E o ilang kama ulpo o leli. Nga mawhai ilo. Nga lula ulpo e musu. Papa. Ele i ol kai me kawenga waku. Fautuanga le lei. Fautuanga oni tangata e alo lofa ilo nato tai. Lofianga tai. Ia. O lele i ol taimi whamanatu atu. O lele i ol taimi tau e ona e alofangia mai. Nga iai sesi. Mo ia. Lengi faku. Ia. Nga waku rei kongole ol mau kofongo waku fai ai lako fia maloma lako fia kangaka. Ai le mfainga lako kau fia laka ikai aonge saukong. Seva aie. Tonu fo aisa iai sesi. Tonu fo aisa iai sesi sa fautua iai e le tatau o na watu. Ai ole na ua tau sila fia umaritoe ina ole o e fau malo ole sina mea e ka o le fau malo ma le wha mawalunga wha sausiri tonu sa iai sesi tonu sa fautua ile le fionga i whamuina tu fia. Ai pe sa fautua i fo ile sui tai. Pea. Ai. I la uwa ai iai. Ele ise singa faukua. O le wa ai aku. Pei. O la wali ia le kui pākua skoi ingari. E pei whafolinga mai ele whapea. Karusia e kuri. Wale. Le fia kai kai. Fia kai kai fonkoe. Fia kai kai ia. Ia i foi, ia limongi ia whapea, kuai pea, akuri. Mea kongo ale koe pū al wa au ki ai akia. Le au lango le hital pipi, ia ngā uko wa ai ai, le mea ngai kupu le hital pipi. O mau popo, no. Misi a koa, o le pau maa lo le mea ngā o whaisa i lele. Yes, o le mea kongo wanga, ia, o le wasau si wha maungianga, i lunga o si wha maunginga, i le mea ka o le whau malo, tonu fo i o le whi au le antu mai le atua, a wā lenga sau alang kalanga whilungo le ki o. O whea langa kala le ngā alufai lauri, o whea ngau fau o e sau malo, ala le anga koe whai fo i anga ngeir kai au. Ala le anga koe whai i le fongo alpalmenge kaus awa o le ai aluma le walu fai ala o fea nga o fo so malo nga o oe nga e fo won malo a fia me o le ai ke o le ala merenga ko va ai le ala nga fa maongia ngel kai au le fa maonginga o le kangaka fo malo ese awala le atua o fai aku e polea ka ko fia maloma ka fia asa e fia o ai nga faali mai awala le aku e wale nga alu nei fai mai o fea nga fo so malo nga o nga fo malo ala fo afia me he ta pipi le o ko mal mawinga ka au ngei le fo linga o le me ka o le fo malo au ngi fai mai sesi ele mam lama ku epa more than 20 years sa pale mia kula epa e ma lama le leia kula fongo a le a winga le mea lea fo linga la ia mea kau ole fo malo ia wantira ia e fiu wanga ngar ka mai moa mama nga o pepelo mai ia se kako fa kali foi la
pole a foi la se si swinga le la sau kaiminge wa mau kingoa e osa ku foi ka kale fai sang fa ka kangonga ile kuringa len ko e kule faf se ka ko fa longo foi la ia ka kau ia kule e par kaiminge o nga fa ai keke ma ia loko maua lalo ar kaiminge ai sea o lo o tu uava noa lava le atua e ala ile a fionga il palmia o lo o ku uava ngoa lava o longa winga o lewa mori mausa mo a koa ile saunoanga na fionga il palmia o lea lai mai kau mo ia fa ai keke la ia fa ai keke foi ka haka ia le au fasala lau ia ko fa a ko alo lofa ko inga ku a ko alo lofa ko inga ku lau fasala lau ia walava nga ku kwafi walava le nga a ko alo lofa ta ele tua ngai walava nga ia mau ele ko inga le loko maulalo fa maulalo longa loko ai awa ele ai masesi o ko e o fe so soangi ko inga pe a fa yunga ole mela nga ka o le lofa a ko walo lofa mongi ko inga pui ko inga o matua o loa lon soifua ai fa pe fire ko a mianga le o kukule afi Samoa male au lango le hita pipi fai se ko fa kuanga ka ye fai fa salangi ko inga fa salau kuafia fai se ko fa kuanga awa o kangaka ya o lewo fa pe ko inga mark my word o ko ya fa salau le fai la mire kuafi a ko walo lofa ile se songa ile tu la epa sa ilele maliele ngoi ato lofa yai ia fa mole au war ko fa yanga me ku nga me ku e ko fa ilo se me fa penga ngei po kaao o inga o iloa umai o ko le ta pipi lango o kangaka ia ele lofa ya ku le mongi ko lofa ko kai ka ofi au ko fa yanga me ku kwafi ma fa yang ko inga fesidi fa le yanga fa penga ka un fa e faaleanga ia fai unga fai ngamalu awa po wangi pe fe kupu mai ko inga ele ai masisi o ko ingi faku po wangi me kupu ko inga mo kingoa salapu mo ko ngu ko woko la fi pe o ko ngi mo ole pu monginga ole upole lo fale va ko musma fa so por el text lava tato fa so le neta yao fa malulu watu Samoa ise ngana wale tau to mali I tau whaafonga ia malu ave fale tau finangalo o le tamawhai lava o musmal whaasoa whaamataltala ina atu ia ni nai mata upu pea ngowhai aku e leo a skala pos whasalau o tangata anu o Samoa e eila ia tau tātou te eva mo tātou whaasoa ai ini mata upu o loo fe ai nga i kako aku nguu ia wa ka ko ia umaka ko ia kau Samoa ai fa malulu watu yuni ilo talamoni lava PM la Monitor needs a new energy yes Attorney General exactly boka kau ngo o ko so ngofo umaranga mo ya ai fa fe tai tele Samoa lo to mai mo mai manu teleina fe au le aso o te toe ia o le alava whata tairi taimi lau fia e fōlinga mai ele tuaina whain matonga luenga ai ia manuia tele manatua like love subscribe e kakao channel alofa tele atu mus man whaasoa mai malaka I Malaysia nei whaasai fua